ko yiri muthutre ki siasa ndene ya kaunti Meru ende muthutre ni yonekete kwina mabune ne kinyambere ya munini wa rais Rigathi Gachagua kubwithia mucemano yo muthia ngwataniro kiumikiyite bobo maketinya ntu babengine ndene arakia mabakia makia bas kira gitongeretu ni gavana wa Meru Kiraitu Murungi Pethrite bakiona nende kuria ngwataniro na gavana wa kaunti Meru aria oro ari nende chief of staff ndene obisi ya gavana Kiraitu Murungi no ro ari mukikio gyo munene kuthira nende aitana kuwatira na gavana Kawira Mwangaza na kuwa bakari terinde ngwe ware antu amwe ntubo nibo tugetha tukario tukuboru arikiri mubango yo arwe siasa ra tugetha tukolelia ngwataniro kaya ya county na Meru kinyambere ya Gachagua kwethire karanthi kana nikiama kia baske kinyite muthia ara Kiraitu Murungi atumirite kuona umarite siasa ene no tite gi siasa kethira kiromba kiri miaka ikethira ikiya tugetha tukaranthi kiri arwe siasa na urora ari chief of staff dene thirikari gavana Kiraitu Murungi Gideon Kimathi kiri mubango yo arwe siasa ende yena tukudurandite kiri Nteto cia Weru Imwe. Ene badra kanithi kuriana na meria munini wa rais Rigathi Gachagua ya kuinga mba ndeni ya kirimara. Ene mikawa na irabu Kenya kuria bekirwa kiri kamiti ya kuolelia mantu ya mba Kenya. Buciari na skuru emwe ntere cia turu yembe nothi kuromba utethi bo wiki mwana secondary. Kire arwe siasa turolelia ngwatano cia kisiasa Meru aria kia mabambasi bonekanite kwambire kuwata mbaru gavana Kawira Mwangaza. Anko watu ni kiri Nteto cia Weru mbeto MUTEMBEI adwant munetwa mathithio ni Purity Richard. Tukiambiriria biashara pa mikawa na ilabu kaunti ni ya Thaa nithi bawete batiwete kandida mearia munini wa rais Rigathi Gachagua ya kuinga irabu ndene ya kaunti una kinyenda ni ya kirimara kiume kithiru ari ntere cia Murang'a Gachagua na atumirie na kuwata ilabu ibika ingwa na otauni utiwa na kimo kenda kunisho utumiri bonchobi na dawa cia kulebya rutero uro kirimara ukulukira mukariri wa ilabu bi kaunti ni ya Thaa nithi thirite akiwa nende kaunti neu bicingiri 14 ni thirite itumire ilabu bi kuona mwato yo ntuko na kumania na kuingo kwa byo bakethira becho ko kiene Martin Mwambi aina ribotie Otigwitiganiria na uge bwa munini wa mutongoru wa mugongo Rigathi Gachagua kuingwa kwa irabu na nkinya nyomba cia ikeno na gutigwa kimwe gwa kira marketi bobo ikuringana na mukaririeti wa ene irabu ndeni ya kaunti ya Thaa nithi Nicholas Mutua akenenkanagira uge bwake guru uria mearia munini wa mutongoru wa mugongo tukenatiga kirabu kimwake in a particular market ni kuga ntu bakathi gutwiga congested kirabu ni kira kimwe kana band restaurant imwe ende bwa thigutukina to congested kule no bu risky jia lumena na spread jia mandoa na hatred jumagira kule kuinga jirabu jiondo kina tigali kirabu kemwe gutiko garanti ati ugatuma mtu ule unyunyaga nchobi atiga kunywa yuthi bainge baraba bakotho bakinywa nchobi ni wagiwa mawira na kuaga mantu maraba mbokotho bagitinda kurutha ona yoro gicwagwa kagita gaka yuthi bakotho bagicwaga bure bakurutha ni bakwenda betho bakigagirwa entertainments joints mbega ile jina standard na ile jina ikwendia nchobi kana ikwendia irio ile ikwendekana na ile jina quality mbega Mutua ugite thirikari netiga kuinga irabu bira bingi ndeni ya nthiguru ya Kenya bateri kwithirwe kirwa na nchobi cia ibango nchobi ndege iwatho nchobi ri kuthukia ntura na nkinya kuragaragia kari ona tukinyiagia kana tukingaga nchobire tukilwaga neo ni illicit brew ile ingete muno ni tumigwita guntu mashinani na antu bakiruthaga nchobi ile itekubwa lakini kwina antu baria ilabu iretwe inspection the liquor licensing committee ya county na nigangulomba muno ona ketho ilabu iketho ikinyiagwa kilabu kile ketho kina qualifications no liquor licensing committee in a department jonde jia thirikari ile kuleithia qualification bakaveti mwana biashara liquor committee ikauga kilabu iki kina into ile kwendeka all the requirements muntu to akaomba kwa license endete kuinga jonde tukena gututige kimwe bantu aene irabu ndeni ya kaunti ya Thaa nithi Mutua aliuga kuingwa kwa irabu ndeni ya kaunti no na nkinya nthiguru ya Kenya gugaperia antu baingi wira bara baomba kwithirwa bakiruta wira kiri irabu
Kwina an average of 14,000 direct employees bara bandike ilabuni ila mbetekerie ukaraithiria antu babonde bandike ilabuni u indirect employees bara bakubatethekane biashara inoji ya entertainment kwina antu ba boda kwina antu ba groceries kwina antu ba butcheries antu baingi mondo bakundepend na biashara ino nontu bwa survive ya day to day businesses. Amwe nogu Mutuari uga abo ibagwitiganiria na thirikari kurungarunga na nkinya kuthimira unyui bwa nchobi kiria Kenya ndeni ya nthiguru ya Kenya. Gukoneka kwi mtu kwene indo ite kwendeka uno bati kuingirwa biashara na kinya ria kuthitangwa rikajukwao nontu mtu ati kwendekera gikwendeka kwa ugu ni tugo support the national government na ni tugo support control ya urevi ende tuliuga guge control ewa ni gu control the liquor licensing committee ekira ithagiria antu bara bati kwewa na mtu ayewe kuringana na inywa kana nyombe ya burekari. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara. Mbitagwa Martin Mwambi. Boya Martin. Kaitene kuna yongwataniro ya ene nduka cia kwende nchobi mikawa ni labu ya kinthiguru ne kuri wekirwa kirinki amere kithiro ichunkuni labu bire biatiwa na bire bikethira bikingwa kire karokie na ndikiba Nteto ngwataniro enende iriwa kuingwa kwa labu bi ya bura munini wa rais Rigathi Gachagua kwendekethia kukaringithia bunene ya biashara mwandiki uyu munene na wankiamea kithira kerenende na ndikiba Nteto ariwa nchobi na ilabu bi ikia kuthiri kingwa kukethira kukiringithia akenya bunene aranende nguluki ilabu ngire 15 ikethira kingwa na ntubobo atuma akenya baba inge bashengwe na bashokyo kene Anthony Kathenya ana ripotie. Ngwataniro ya ene ilabu na hoteli Thaa Hotel and Liquor Traders Association yorite thirikari gutigire kwalini na bom mbele ya kwambile kuingia endekithia munini wa rais Rigathi Gachagua lilia urite thirikari ja county kunyene ambaye ilabu ntereja Mount Kenya na gutigiro town ina kilabu kimwe kulinga na Rigathi Gachagua imwana bingi ntere ino itonyerete kilonyu bwansobi ne kwithirwa na ambaye ilabu ntere ino ni nyingi gi hoteli amuna nduka. Boniface Gachagua ni mwandiki munene wa kiama kia Balita alugetegelele munini wa rais Rigathi Gachagua ligatiga imwana na ikaribengi banterino batete wera ni kwithirwa zaidi ya irabu ngire 17 na 500 igatiwa jimpinge. Kile ambacho tunasema ni ya kwamba tunaomba ya kwamba tuhusishwe kwa mijadala ambayo itakuja kwa kuregulate ama kucontrol biashara yetu ya pombe, kwa sababu tunajua vizuri ni kitu kipi ambacho kinatusumbua. Kwa muda wa miaka 2 tumelilia serikali iliyopita kwa uongezekaji wa pombe ambayo inaitwa counterfeits na illicit ambayo ni chang'aa na hizo zingine. Na ndio leo tumekuja kuomba rais na naibu wake ya kwamba tukiendelea kufinyilia biashara ambazo ni halali na tukisema ya kwamba tutafunga biashara ambazo ni halali ama tutapunguza masaa, kile ambacho tunafanya kutoka ile siku yenye rais na deputy ameongea mara 2-3 tumeona uongezekaji wa chang'aa na pombe mbaya kwa hali ambayo hatujawahi ona, kwa sababu ni kama tumewapatia confidence waendelee na hiyo biashara ambayo si nzuri. To give the government free advice. We have been in this business for many years. Even 2015 tulimwaga pombe siku 3 hiyo story ikaisha. Let involve the stakeholders. Kulinga na ngwataniro na Balita itegelelile munini wa rais Rigathi Gachagua litithiria thina ya unyui bwansobi muno kire imwana ntere ino aithe itegelelile thirikari batele kujukia ni kuinga wendia na uthondeki bwansobi ja ibango ila ni ja bei ya ndi. Balita kiongagera kuwa imwana bingi biolilite kire unyui bwansobi no ja ibango. Kila wakati tukisema ya kwamba tunaomba hata tutengenezewe, last year when we came here tulisema tunaomba tutengenezewe kitengo maalum itusaidie kupigana na counterfeits, because counterfeiters are very powerful people. They are people with money, they are people in government. Some of them they are the friends of these guys in government. So sisi kile ambacho tunaomba ni ya kwamba we are pushing for responsible drinking na consumption ya safety ama kukunywa pombe ambayo inafaa. Tunakubali wazo lote la kumanage sekta yetu na tunakubali directive yote ambayo itatoka kwa serikali, lakini wacha to direct hii mambo iende towards illicit and counterfeits. Mweno ogwe ne ilabu na hoteli baba ne bauti thirikari kunyogo tikire nsobi ontubula bukabatethele kunyia bei ya nsobi ino na gutigira Kenya muno imwana ne bakomba kugura nsobi mbega na ya bei ya nde. Na kile ambacho tunaomba serikali ni ya kwamba kwa kufunga biashara ambazo ni halali na kuongezea
kodi kila wakati. Mwaka uliopita tuliongezewa kodi mara 3. Na sasa hizi tunaenda kuongea, kuna jaribio la kwanza la huu mwaka la kuongezea kodi. Hiyo ndio sababu kuu ambayo imefanya bei ya pombe ambayo ni halali ikakuwa bei kali, na ikaongezea pombe ambayo sio halali ikakuwa ikauzwa kwa wingi. Na mimi nitatoa mfano moja. Pombe ambayo ni halali na ambayo yenye sisi huwa tunauza kama balita, the cheapest yenye tunauza kwa market ni 250 shillings. Tunaongea kuhusu Chrome na Kibao. Na ndio huyu mtu ambaye ni hustler, ndio afike mahali penye anataka, anahitaji pieces 3. So huyu mtu anahitaji pombe ya 750 shillings. Atatoa wapi? Na vile inflation imeenda juu. Kuma mji munene wa Nairobi, Mita Anthony, Rangi wa Kathenya. Iboya Anthony tukumara krimanto irabu nancho bitende tutakrimanto igithomo ra mwana mwantura ya tururo rerete kiro KCP mwaka muthuna kwata maximum na 396 omba wasya kanya kabite skuru yari Kenya High County ya Nairobi kwethirwa asya muntu wa kurungamira mathomo yawe ya secondary ari mubomo ono wona kinya aciari bawe na rietonda yana njeri urora thomera skuru ya primary ya turu badu wati kinya kwethirwa mwana ona kulukite bona ne arathoma na thine nene no kethirwa nende atona muntu wa murungamira thomo kikethira kikiremo na kuria ntubo ndi boboya kumutethia kenda ujurikira utokiawe Nicola Chabari aina riboti. Nyuma yakwa ni Ndana Njoki urarari muritwa cukuru ya primary ya Turu bari muci kwao wamwe na ngina no ende ukaraitha Njoki aina kwithikira kuthithana mbe na kumuthangikia nontu bakwithirwa nyuma ya kuruthakirwa KCP mwanka amuthiru agwata maxima na 396 mwanka thaino wirigiro bwake bakwibunga na cukuru ya Kenya High ira aititwe itakabukuthi na mbe na kura na munonkoroki kinya kiroto ogiake otuika ndagitari wa kuthinjana nombe kwithirwa ikirema akujura nontu bakwithirwa ukiababorumirite muchihuyu botiko mureka aibunga na cukuru ya secondary ontaso re bakoba bengi baita skuru ntekwiba boya nonto ndonaka oni teta skuru eu but nkaibo mbaya mno pa bengi of my friends bet it skuru mbaya mno na papa inge ndone baitenya kubedi shopping body uniform bangi body bags body box ende onte komeanata wako nonto mamutebi nyaramburira atina mbesa siomburi nyambi kanaye tego mnyanata gumboka ro antena mbere kana nyuma nonto birambo nambo nana ngegira kanyo na bikathiro ndariga wewe tomba korongo akwe birambe gite nyabe goranya karamu nanga tunko ankare mieru arembure karamu antetege go nzaiti au tomba kumenya tia mainge indeta kuati onto for example neighbor kwa kurangua ampenya manele nkawati nya Antioquia ampenyana aciari bako patino uwezo bakoiria yu chini baitwiro tolele moche togono tebe navyo na kache mundu gatethia no kakaura theri na kache nakoita mithangiko inu ya Ndana Njoki tika yanjiria athaino nontu kinya igita ria rathite na mbere na kithomo ogiake cukuru inu ya Turu akurukagira mithangiko enene kinya ya kwaga abya kuria na kinya kwaga mbecha cha kuria aigerio nontu burabo atuma kinya arimo bake nontu barona ikana akauge baebumeria gugatetheria rene gembe centru skuru cionthe cia public max siko analyzed igogara number 1 na itukoromba buru kombo tethuka kenda kombo ita secondary tore mwe mam keta kibarua ona eta kibarua asia tukaria and mbesa hiyo na anya ona 200 akia kora mutu tukadua tukaria but sometimes nya lunch nda sasia ari mubako ban lunch aro ginya class yiti aramburia re mami ende oni kwenda kuguruka boya na inkuiba kwenda kwa mtu munene na ndakana nyanda itaro munene ndamura siomye murungu akeya mwanka thai ndi mwanu asiomya sande iti yonde athoma boya ai guthoma na kurukire boya mno na ingwitikia githate nya tumatatizo turarona saiti agikuruga inya nkuruki Njoki ende wamwe na mwalimu wake munene na kinya muciari wake na antu obonthe bairomba muntu wa wendi bwega ebumire kubatetheria na kenda kana gaka kojuria kiroto ogiako aciari bako patino uwezo bakoiria yu chini
baitwiro tolele moche togono tebe navyo na kache mundu gatethia no kakaura theri na kache nakoita mbeti Kenya na oni asiari bako batena mbesa sio mbikia skuru eu batena uwezo baboko atena ngweka na mamukwa ende on bonkon kuromba antuba wendi wea bantevye bendele na kidhome yakwa kenda mbomba kwa achieve dream ekwe kwa ni Rusanjo no tiko na yake kudidimia ekuete ekevira na inyogethera kwi muntu mba kwithirwa kinya mwanu kwa ndo ambenderia ampendia sukuru kinya gethe na ngui no ambire uyo romere nyangu yekwa mwana ku athome endekiriro ogiake wa mwana muji wake ni kuthina mbe na kuona mutethia uraka mutethia kuthoma cukuru eno na muno nkoroki aojuria kiroto ogiake kuma Toro Petan class Chabari Ntuko ne sheru rwa county ni amiro ne kukojeri siasa se mwanya na muthutura wirari kuonekana kwina mabonene boburo onekana kinyambere ya mucemanio yo munini wa rais Rigathi Gachagua na tongeria ba county amiro kubwithika kenda kwarire nkushanira ari ati ka MCA na governor atongeria ba barabara onekana kuriana no tongeria bwa governor Kawira bakionekana nende kwa rutura na kinya kuthira be mwatambaru bamwe kinyane bakiama kia bus kegerete murungura wa governor obele wa county amiro ni murungamo yo mwaro yo kisiasa ndani ya county amiro kana area ni Bakawira kama mubangira kisiasa nyumba ya kucheno chia kwemere tandatu county na amire watatika ngavana Kawira na bunge ba county u nende kuonekete akathire na ngwataniro watatika ntere chijele chiambiritio chokera nyuma ya misemo ni mwanya atatika ngavana Kawira MCA ba bunge na munini wa rais ni kuonekete nende kinyatongere barabara na ngavana Kawira ba chokera no tumandu nawe kiwa anto bakarea wikanya makobi utemenyo ditoro muntu rongi kana kage mwe natakiwa anto munyibe simiana na wikanya kobi manto yato itanete nayo yale ilio kinyamuicho tutafanya kazi takwende tu na vena onya kwende kurombe tikengabana na nyaba ande bakutulunga na bakwanga ibaburetere tengabana ibero myako ne etirate turenda towatanira through the deputy president Toritengo na ngavana na changamoto kidogo kawaida tena kawaida ndio wa mangaro yake ndio kimwe ndio ngaya ngana kidogo na hiyo tunaenda shambuleko na tuna imani tuendele ukilokira deputy president Rigathi tukawatanira na tuwakoroma na tukawatangoa hatu kitena shida furahia sana mama furahia sana kutekinyawa lakini no kuona wena yete kunjaro ya twariko ngoya to no muwata mbaru kana to muwata mbaru ngoya to no muwasa bot kenda bapotele kana turekane noe very good batu tukakuanga bana support no ndibira bine to mini antu babe to banyoroweni antu babe to baliye boya no ndoikanya kidogo kala murungu watu wetembeje mambo ya kilimo ni involved ni county governments I am clear I have no doubt and we cannot succeed without the involvement of the county governors. Hata nimechangaa watu wakishangaa wale wengine walikuwa wanasema wameona gavana wa Meru ofisi yangu jana. Kwani makosa ya gavana kutembelea waziri iko nini? Kuna makosa? Kiume kithiru ntereche nkubu gavana wa Karaya wa county Kiraitu Murungi na inyiriria ati wena umarukire siasene na thirombeteka gisiasa ringi na kuure barabo mweketha barekana nwe auruke na thiri Odi Kiraitu Murungi nkubocokeria nkatho muno no ntukire kinyethira indashindiro rimwe indashindene maita yange ya tantatu kona ndi kinyewa mbona ketha yeni na ndaugire ntegachwa kura kairi kou no thubwayo unchwira kairi na mimi na support serikali wale umechagua tuko na wao and I'm there kama mzee wa mawaidha and I'm ready to give you whatever support I can give from where I am. Nyuma ya mieri ya Kiraitu Murungi ire yathiatirite ni moche nchama chiawe kuonekana ikiwatambaru gavana Kawira Mwangaza umowo ari muntu wawe wa ndene Gideon Kimathi uria wari munene wa rutingu obisine yawe. Uni have made a personal decision nkogeria kutaga mantu jonthe na ndena experience ya siasa na management ya affairs ya thirikari
na ndona ni bwega batu turi Amiru twitikirie gintu kimwe that me thirikari iria twine ya county ya Meru ni thirikari iria mwananchi wa Meru atarire itongeretwe ni governor Kawira Mwangaza. So personally I decided kunenkera thirikari yetu na governor wetu my full support iria yonthe kendeka nikenda tukomba gukuria Meru na mantra iria iriona nde kuga Meru must be happy. Miario ya Kimathi ni yakathiro bunene ni atongeire bangi na kiama bambas na thiati bakio bakiwa ati ni bakuwata mbaru Kimathi kurutaniria ngui na gavana Kawira. Ndio ni Kimathi rejite na njira ingi utegera mantu na njira tofauti. Tori atiri baju twari namba 3 gavana wetu arakura ngiriega na rimwe baju tubati kweta kile opposition twakara tukiuga mbu na kuragia mantu jatina maana kato bati kwatana ya thirikari rero nikienda Meru yomba gwita kwa mbere twategera tuona batwie tubati kwatana na Meru gwita na mbere lakini ndiuga 80 position ya kiama ipo je some individuals kiama batonge twingi ndio ni Kimathi urabwetire kunywa chai iria bete kunywa na governor na chai yu watwikani ya sukari tari ndubia na ndira turonere muthenya jwa igoro bakethenie batwi turakenere me Southiment yonde nirakenere tira akiama bambas kuma Southiment twi tayari kutania na gwengugi tutongeretwe nura wari mujumbe to kama kiambas Mheshimiwa Gideon Kimathi ito support handshake yeu na ere revelation ikarikite kingavana wetu kairembere Kimathi Gideon ni bwega muno nuntu bwa kwirutaniria kenda bakarande amwe na Kawira Mwangaza nonto nde na imani eri ngogea Murungu nonto Kimathi na Kawira kiri siasa bale antu bale kando muno mtu na le mtu elegia lakini Murungu nono munene na aringanire antu bau barota umwe bathogania umwe bakethania goro utwetura mama turi team GKM ikugura twaguririrwe goro kumania na meria bamo basore bagisiasa bangavana kreito kuthira bonekene kuwata mbaru ngavana Kawira athoji bakisiasa baru wanende kiama kia gavana kreito murungi kiambas kiomba kwithirwa kerekerete kuthangalana batu kiama kiambas tika tu twai number 2 gutwikite tubati kupuriro opposition in fact baba ai number 2 bakalembe akiama kia yundi ebo majority ndakwira miya gavana ro thuri thai atara kiama no number 1 Ponde botukethia tukaririo tukuborwa reke mubango yora siasa na Gideon Kimathi ra wari murungamiri wariti ngwende ne obisi ya gavana ndabonekete kuthamira rutero gavana ura wikutha Kawira Mwangaza katone kanya kambereka kunoka inde wete kuraya nchokerete na Nteto nkuluki. Hakuna kitu fiti kama vitu kutokea poa kuliko vile umepangia. Vitu kama hizo zinaitwa vitu bigi. Bonds moto kuliko pasi. Surprises bigi ajabu. Sherehe inayopangiwa bila hasira. Krisini bigi na inachacha on Go TV. Lipia subscription yako leo na upate upgrade free. Kweri kithomo ne rubunguroro uturo bubwega bwaruju na utinangi umba kunenkira rubunguroro rutinga Embu College ire Embu town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kiremene gya Kirimara gutigira no kuthoma na njira irekiri turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bwa courses mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5 turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubukojo waku njoto kuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atu uguneke ni untu bwa Nteto nkuruki turingira thimu ukurukira namba 0721 152 708 kana uriungire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places.
Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited erendagia Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina shama endhongi monona ni kuonekana dukiene shionde na magolija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all. Connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Bwana ntubeta na mbere kurumira Nteto cia Weru themwe. Nende arimi ne bethite bakuro kwa lukira utumiri bonta ke ng'ombe ekorua kenda kuthira bakia bana kurua nanku irenjire moya kumenyera mitho na yara tuthiulunkite kuringana na mubango yumo na rieto agriculture sector development support program ni ati murimi akethirwa ina ng'ombe yake no icili no ethirwe akewela mbolene akethire mutethirinde kubuithia ngasi ya utumira kiriuru bwawe yabra tukuronisa muraishima ni ati arimi wanana na kindeni account ya Thaa Nithi ne baba tumaira ntake ng'ombe reiyekene ya biogas. Utumiri bwanku kirurugi ikimwege itomibia kwenyangika kwa rera kurakuretaga wagibwa mbura ekogana. Njira ya kurwana wenyangia bobo miti Sofia Karuitha uraimurugamiri wa ikundi ya sistema bayo ndeni ya kaunti ya Thaa Nithi kiragi kurutaniria wira na rongirwo arimi rwa ASDSP na kuria arimi barekane na nku bambiria gutumira muruke uragumanagia na maima ng'ombe kiri urugi wira bora twitaga gukuiba gwikira arimi biogas ungaki urithitie ng'ombe urithitie kuma ng'ombe ijire gwitia na gitumi gya gwikira arimi biogas tukwenda ba conserve the environment baligeria cutting down of trees tonto antu ibenderete kurenganga miti na some years to come itukuona environment yetu nitite kithuka na gutithirwa kuri na mbura ya kung'ana. Kuringana na Karuitha tatiga ng'ombe utaalamu bubono abutumire rukoro andithia cha mithemba na mithemba. We are systema, we create value from the waste, that is waste ire kuma kiri ng'ombe, waste ire kuma kiri ngoro no tumiconvert na waste ire kuma kiri nguku igatuika biogas. Biogas yezi ukomba kumutumira kuruga ikomba gutumika kurani hot water system, that is roji rwa mwanki, ikomba gutumika kurani shaft cutter na ikomba gutumika kurani milking machine. Ariuga utaalamu bububuri na mautethio maingi arama imama ng'ombe nyuma ya gutumika kuruta murukio juu matumikaga na njira chingi imbingi. That is amba go convert bele into gas in the kitchen. Waste ire yuma ita biofertilizer. Biofertilizer ni njega mono ya kurima nayo ni tumika mndene especially ke kitchen garden na ke arimba kawa arimiba marigo na kinyari mbaraba kwanda makandamia kana ash avocado ukarima na biofertilizer komba kulima kilimo kila tuita organic farming. Then the same biofertilizer ni tumika eri irio bya ngorwe tumixa na pig feed tukamix nayo tukangorwe chietu. Then ni mixa wana irio bya ngoko still ega finde ngoko na still ni tumikage fish pond. Mwankaka gitaka arimi kathomba ndeni ya kaunti ya Thaa Nithi ibagunikite na utaalamu bubu. Karuitha akiuragia baraba tigere kinyabo bambirie gutumira utaalamu bubu. So far so good. Ingerete gukinyira arimba bainge na arimbara ndikete gukinyira in Thaa Nithi. There are around 800 farmers. Those are our real farmers na bondi ibombete ku benefit kuma gukurukira gutumira biogas. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka gamba ng'ombe mbita wa Samuel Ngeshima. Waya Sami. Mutumiri omwe ntereche lare na chumirite na kuona kwa tambaru mukana yonjuri ncheke yembe south yo kuinga kabaine kana muontane
Akerena Weru TV mutumiri yora ni mutongeria wa kurino Nteto ariwa kaita kara ngine thirite akiro no ntwire bo ende na kuntu butethirite bukumbe kana untu burabwirite kinya biti na mbere Nteto ariwa biashara barabenda kuonjurithia Nteto ciembe no bakire kwenyangiri ntobio ni muontane na kuingo kwawe ni ukurie muongo Nikola Chabare na utwachi Kinya nero akwethia boya Nenkatho irego chokwa ni muthenjiri uyu wa Murungu Bishop Julius Gitare kiri akoro obanjuri ncheke nontu kinya wibaronire ati ramare wamwe na awakuo na kinya tobaine ibaithirito bakiruta ngugi itare mbega na batomeria kubainga kana kuthina mbere na kubarigaria kwithiro bakithina mbere na kuruta ngui ciao thuranite untu ba kukana kana kuinga muntu ura obwitha chwane ananyi uwitwa muontane na ura ba wita okela ba mwita wakuo ba mwita baine na kwina mwire nge thatu nio ira niwe gwita kurumana oya bo baine ba wita kurumana bere buru anto bwa witwa wakuo na ikundi kiu githara kinywite bangi gikanywa ndawa cia kulebya na kinyana baba ingi baba te njira bakare mwandi kuthoma nontu ngwiyo ikwenyangia itokumenya iborwanite untu witwa kaboito bakeya baka batema into kanuni bake antu bocho bakara ng'ombe ciato itena atia na untu bwo butumite bututhuria bajoka barambiria kinya kwiya uguma kinjori kuria kiongo kuringana na Gitare ari mutumeria na umwe wa baraethirito akiringa gituma amono mantu ni megie untuire ebwa bukurukito enegita ende ariuga kuruba banjuri ibaruthite untu obwega amono nontu kinyabo batumeria ibarare bakuona ati eramare ino ni kuruta ngui itari mbega itukumenya rutero rwa tubaine bara akurubanjuri baraugire ati tutikwendeka ndene miru Nteto ni bati kuthinga turobwe nontu ni Kimiru na kuruba miru ibo barea nontu ibarone ba ukila mandili ibi byatumire bagwa batikiwo theri kabone bakuthuki Kimiru nontu ibo itabakinyila yantu baita bakiura antu baita bakiromba mbage burabutetha chukuki Kimiru nibu antu akurubanjuri barugire buibo bui kubo ryabo gwite bubui ibu kona ni ntu we burubu tibati uchokerwa na bo baritangu ibo bati kureka bakauyenjirengi yokuria mwana iteya kureta gusabuka ende kira Gitare akuga ni ati akuruba banjuri bathinambe na kurikithia untu bobo na gutigire kuthinambe na kwathikirwa gutikonekane antu bakaire bakithinambe na kuthangikia antu nontu kaingi kinya ibethagirwo bakimakia antu bara batakumenya untuire ebwa miru tukwa kinya batu twikanisha bo baraguri bo bwaya kinya batu tenda itwonere mbere na turamenya mitrio nimi na kinya bo bakuya kuona nontu ria twara jabo wengi bo watu kurwa Kimiru tutirwa Kimiru tutwenga turi Amiru lakini nontu brabo kuthukia Kimiru ibuthuki nontu rajemania mtu yontu rinde kwa yembe antu baikuba njalu baikuba antu baumite kuntu mwanya kuringana nthiguru yetu batici mantu amila usemania abo muringire ngari usemania abo mubwithire yangi kinya antu bombo kira kuya kuritira biashara kwenu bakona ya antu bando na bakona ya kamile tu ithuki lakini thineri ni antu baraba gutumira mantu na njire tibui kuma Kembe North Betan Class Chabari Akari na thiatiba kanisa ya Pentecost ya ntura ya Kaibo ndini ya Kioya Ntobocho ni batina kemako nyumba ya ntu kuma kanisa ni unakuye ntobye wini akere mutongere wa kanisa ura wijekene ya Francis Itonga kana nkwari waretiro ndambere ambapo kumetena kuye nto kanisa ne akiromba nende paraba yite uko bisokia uthenjiri unkuluki ari wa ambaba betekirio soki ntobye kanisa ubakarekerwa na kaiteno ko kuria kari kubari boti kenda ambaba bedra bayikiro mpine Dennis Mwendi na chionkuluki Barigari bakarigaruka bakagia aria barigarira nabo ni akristo bakanisa ya Pentecost Worship Center Kaibo kiego yigembe South batongeretwe ni muthenjiri wao Francis Gitonga uria ajikene ta pastor anko yitumikia murigaro na kimako na kio kiri kwithiriria kanisa yao unitwe ni amba baria barayire into bya musiki billion generator inene mixer na power amplifier into byangiri magana begire na chuma barukumiria murangone baruna murango yo mbere na baruku makanisene ni batuyire generator ibachokere generator ni ya Honda Honda yongo original na generator u arambere kwa kuyugiria stima ni kwigirikinya flag ya stima socket ya stima white
na ni original onda na bachoka batuia mixer ni mixer rent ni ya 12 channels na bachoka batuia power amp ni ranene kabisa twaurite kwa Jack Smart ya of 100,000 woni ndetiro imotori amboria ne ata kanisa enu eriete ruori kuma ntugo yonthe ngukuluka ndethire ruori na rukire thaire mbethire ruori niro turoyere kanya tweya tukiya mwari yuni gipindi kia mianka oiri na Nteto ira twithite tukimurika muno na singite kisunse kia iguru muno ni kanisa cithitha sikiwa kugwanithenwe na guntu kungi ntumiri na onyo nayo ni iji ya nyumba ya Murungu no kuthirie family no ntukuri wewe ta wakani wakaremi kana kan aetira rai into na arathirie Israeli na aetira arumbika into biwe emenere yawe into biare na kirumi na ne biathiririe Israeli baba ingi muno barakua kwa umuntu umwe family enu no athirie muchiyo enu kwa ingo kuromba kinyoge ogiagwithira uwe no nete mutonyo kwa yete into biu na bia kanisa. Please ngoromba rietu nera Murungu Jesu Kristo abutethie nikende into bia choka kanisa ne ontu into tebia pastor anko into nibia Murungu na wamba buibo endelete muno antu ibareke kuya kanisa no ontu iba umaritie bare tokira Murungu banjiria kuya tunisene nkorio muntu okoya akaye into bia kanisa amenyere sana no ontu Murungu tewosethanwe mwanki okaume oro yo amwethia na twamuona wamba bo bakauga brindi ikurigirika gukethirwa ni bekiri stima kethira iturari na stima ora challenge awire kanisa yetu tumiagite twethira twikirite ginya CCTV camera ciokaria kanisa eji lakini na tuonto stima chiika iroika itwa ruyu tukira wa mita ike ikuriro twa connect na stima baraita baria batu connectira yeli baraita so batu tukulalamika nonto bwa stima ne party ya security kithira kanisa yetu ni eri na wero aome itingwitikie tikiywa so inkwa appeal kija KMP wetu Bwana Mwirigi intervene on our behalf kwa Kenya Power umenye thine nimbi na iromba ria nthumba isi ya Murungu ni ati baria bonde bethu bakia kansene kana guntu kungi ni baithire kumana ndi mbere ya Murungu abajukiria itagaria oni ndi pastor mwenderia antu wega ukiagwithira we no rejere wa ie into bia nyumba ngai ni into bia Murungu rejere te bia pastor gitonga iyo na into bira uchokie no chokia Murungu nare kanaira na kinyoge agwithira utio merio chokia tumana kana kinya wete obiege antu amwe kana kinya we ngwa wete obiege antu amwe kurinto ndona biegi antu amwe into biyokwe na batwe kinyo achokio kwa wini ndi nabyo uti no aikwo ontu into bine bia Murungu nkologia we yokwa nkologia we yakuthiria family chenu kabo gachokia ukatharimwa Murungu nare kanaira na Murungu nare kaira kinyamba. Dennis Mugendi, Weru TV, kanisa ya Pentecostal Worship Center Kaibo Kiegoi, wandini ya Kiegoi Ntopochio, Yembe South County ya Meru. Baya Dennis, gwataniro ya makanisa Kenya nayo NCCK ni urite thirikari ya Kenya itetikire ukinyirwo ni nthi urucio mekwambiria rwaria rwitikire ngorano cia mumbire yumwe mutongeretu ni mwandiki munene wa ngwataniro iyi baru ati thirikari cia Ruraya na Amerika ni ciithirite ikinyirie bonene Kenya na nthiguru ingi cia Afrika gwitikire ngorano ine kinya kuromba kiri ministry ya kithomo uchunkuna na kumea mugwira ya kwandikwa kenda yatikaritane ana Mitwe Boniface Mongera na utwachiunkuluki ngwataniro yatongire bairombero ja nthiguru ne Kenya na rito Inter-Religious Council of Kenya na ndi mwetha jwa ntuko ni bashumirite gwita murungamo jwao gukonia ngambanio unyanyanio ni nyangurano cia mumbire jo mwana okwe LGBTQ kulingana na thenjeri baba baruga mathithio ja gikundi giki jatarajo nekene kiri Bibilia Koran kana venda ya indi na kona ndi bachindithite irundu bibia nkoma gukorokire nyoria baromba barenderia bakwa nthiguru ya Kenya inthiguru mbonoku na thirikari tibatere kwithira gitikire kinya nini gikundi iki kuriba. We have to unmask that imposter for what it is, and that is evil. If we freely and openly embrace LGBTQ as diversity of sexuality and identity, we will soon find ourselves
accepting partiality on the same ground. I was once a head of an NGO, and there was a grant that was given to the NGO. At the bottom of the agreement, it was written that you have to recognize this type of behavior. If not, you are not going to be given those resources. Of course, I turned it down and we never took it. But it clearly shows that the amount of coercion and inducement that is going on to influence people to accept this act, so is there. Beshoka bakora bejete kugutuka gikundi giki LGBTQ kijete kimogombe kimoge atari mono iji kumanya mbeshe ngiri bakudro betondero kumanthiguru ne chonko na kounande asheri amwathirikare Kenya ethroite kabira ntamino nethroite meka kiriana ba Kenya. We urge the National Police Service to introduce reporting desks for cases where minors are suspected of being introduced to this behavior so that action be taken against the perpetrators and the culprit. We urge the government of Kenya and all stakeholders of goodwill to establish psychosocial support centers for victims who seek rehabilitation. Kiri muthumba jojo miruki besho kapa kathumbira kathari bakaromba sheri amona arimu bethro beri thobo bwega ugotigira mokujirana bakudro betho matatina moritani ja LGBTQ. We call upon the Ministry of Education to conduct an audit of books both in circulation and in print in Kenya, whether in schools or in bookshops by various authors and publishers that encourage same-sex relations and ban their books and such curriculum from our country. We cannot close our eyes to the incontrovertible fact that this slice of Western liberalism is Trojan horse, which will lead to the destruction of the family unit. Kenge nakyo athenjeri babeshoka bakothana mutugo jo LGBTQ jo tumite namba cha mu kingo shethiro shikiongere ko bobwega ajande gorone. That this in itself as much as it is it's an immoral behavior, it is causing health challenge within this population, and the only way to reduce this prevalence is not to beat about the bush, but just to say stop it. Kenya nithirite kiamukira musukumo jo mwingi kumakira nthiguru cia chonko bakenda thoboka le yukundi iki bwithiro bugikirwa ibunge ithanaku rais Uhuru Kenyatta na rais Kagita ni kaka William Samoei Ruto ibaye keno bakiwa Kagita bakagita nteto cia LGBTQ nteto cia tumikira Kenya. Section 162 of the Penal Code penalizes carnal knowledge against the order of nature with up to 14 years in prison, while Section 165 proscribes indecent practices between males and makes it liable to up to 5 years in prison. Nke reporter Nteto TV kumaja kinginangina kithuke Nairobi mbeta Boniface Mongera. Gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire uwete utia bisa wagima wa kaunti ukairo wete thia na mbere biashara cia weo mayango ya thirikari akikwathira bakaritangwe kuringana na mathaira ya kwendeka bobo yete ore kaunti no kwethirite kwino ni upo mabisa botungata bogima bomwere Mbarire akiwa atiko kaita kamiaka 5 kutethirite kwina wandikani boko ya twanya twantu barabethirite bakiumuka no ntubo okuru ikuo kana kinyito mibingi ritamaniko mushiri ena shuguma kaunti ya Embu. Marigitari aria mari na thibitari ciao kiumbe timakorwa makiamurithwo kuivinga ati tondu marutaga wira thiini wa mathibitari ngurani ma mwingi thiini wa kaunti ya Embu. Ino ni bata marigitari acio makorwe matiteraga wira mathibitari ma thirikari ati niguo makarute wira wao kiumbe. Ino ni miario ya gavana wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire vale augite marigitari onthe mari na rutha rwa kuruta wira kuria kuonthe marenda liria matari wira thibitari cia mwingi. No problem with a doctor who goes in a private hospital when you're not supposed to be at work. If it's your off day, I will not fight with you that you went to make some extra coin in a clinic or a private hospital. But if you're supposed to be in the hospital on a particular day for this number of hours, I'm just asking that you give me that. If you do that, I really don't care where else you go.
guku akiuga thirikari yake ni gukorwo ikiongera marigitari makirie kuria marendekana niguo mavote kuvesana utungata mwega kuri ekari a kaunti ya Embu. When I've heard that 205 nurses have retired in the last 5 years, they have never been replaced, I can't understand why. So we will work closely with the chief nursing officer for the county. Let's know if we are replacing, which skills do we need? What kind of nurses are we looking for? Wa uguo ni urenda wigiririki thiini wa gutumira ndawa na indo cingi cia thibitari niguo arwaru onthe mavote kugunika. Give them what they have asked for. Don't give them what they don't need. Like we had a case at Kianjokoma where the drugs they received were drugs they didn't need. Those drugs were needed at level 4 or level 5. So let's give people what they request for, so that we don't have issues of, they are drugs but they cannot be used in a particular facility. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ikundi kimwe kitigia thirikari nikiwatanirite na cibitari nene ya Meru level 5 na kwambiria rwendo rwa guthiũrũrũka kaunti cionthe cia Kĩrĩma kumenyanithia mũrimũ yo nyimba. Ikundi kigethirwo githiũrũrũka rũgongo rwa Kĩrĩma wetithite baiskiri bakiuria akari ucumire kuthima mũrimũ yo nyimba yoro yoete mpanga muno ndene ya kaunti ya Meru. Mawira Kirigia ena Chionkoloki. Rokeri gataitere mbere ya mĩare ario ayumira na kwithia imenjo nire rugendo ruru rwambiririe bwega na rute rugendo rungi ende no rwetithia baiskiri rure rubanganitwo ni gikundi gikumenyeka jana redi bagwatanite na cibitari kathomba kaunti ya Meru o amwe na ikundi bingi mwanya na arabathithite wetithia baiskiri bura bukajukia ntuku ithatu kuthiurukira kaunti ithanthatu irire thiukirite kirima kia Mount Kenya na moroto ja kumenyithia mwingi igurura kuthima murimo jo nyimba kana kansa jura jutwikite gwati nene ja kaunti ya Meru. Toe the founder of Naridi Initiative na Naridi Initiative muno iruta wira cia community health care and community empowerment for the women na narua nika tuthite ku cycle tuthite gutiko Mount Kenya tour cycling for cancer awareness na narua turithi tukiraga antu mantu meije murimo wa cancer na barawomba kwemenyera nonto murimo no rikitie kuthiria antu babainge lakini ukaya kumumenya we mapema ukaeta kwa daktari uka screeniwa ukomba gutetheka. Leo tunafanya hii ride ya cancer awareness kutoka Meru tukielekea na Nyuki. Hii cancer awareness tunaifurahianga sana kuifanya kwa sababu tuna create awareness kwa everybody mwenye atuona kwa barabara anafurahia kazi yenyewe tunafanya. Nyingo ndaru sire mami kurukira murimo wa cancer tayo cervical cancer na ndari skuru na karwenda ko kari na rwakairuru nene na kironda kiu nende waki nkoroni yakwa ndoga na tambomba kuruthani kingo mama gungi kana our mothers and our sisters batumba kukua imurimo wa cervical cancer na murimo wa cervical cancer ukaya kundictate kana kaya kumenyekana mapema nyumba kuora. Kwa wale wagonjwa wa kansa hii ride tunaifanya ili tuwakumbuke hii uchungu ambayo tunapitia tukizunguka Mount Kenya ni ile uchungu watu wa kansa huwa wanapitia. So tafadhalini watu wajitokeze kwa kupimwa hiyo cervical cancer. Meru na rate ya cancer inene mono na nikio ukona tio na rate na other partners tugana tatumba gutethia nikingo tumba kutethia mandaktari at least by reach to more people kuturua leto kuthitu kwa to reach more people kingo bomba gutetheka. Murimo wa cancer otogubegwa CEO wa Naredi akiuga no twikete a menace in Meru kogu gintu kira tukurutha omundi ni ku create more awareness ni ara atongere baba o mwena arigitani bara baba gwete mbaru na kubangania uthimi bo nyimba bo theri buruntu kwa Jumamosi borete mwingi gusumire kwa wingi masibitari na kuthima murimo jo nyimba monjo kwamenyeka kurio ni jo gusura ntaira na kuorua kogu kuria o Saturday tukendo twina kampu nene munoku kuria tukuga antobonde ni beje kwa wingi beumirie nikenda bomba guskirinwa koguba kero bakirudirwa 3 screening. Tunaweza prevent cancer kukuja screening, so tuna encourage kila mtu on Saturday akuje for screening kwa sababu
haina uchungu wote kuja kuangaliwa, lakini ni vizuri kujijua. Usiogope, afadhali we unajua, because zingine za kuja zinajulikana later at a very late stage, wakati hakuna kitu tunaweza fanya. Na tukauria antubonde warabali by Saturday arakino stadium tukoto screening murimo wa cancer, tau process cancer, cervical cancer na breast cancer. Nkuruki bakirekere ni borite akari barabari na murimo jojo nyimba bakaimena na kuona jaga bari botheri inde beta na mbere kuimenyera o inde borite akari gweta na mbere kuika na kumenyera je baba murimo jo nyimba. Uwo na murimo wa cancer ukoneta kana we murume ukoneta ka we muroge ili murimo toyonge dikirie bomo daktari akwira thiana nwaka rugendo waku na mwishoni ukaya gutetheka. Mtura wonde akumenyekana aina cancer na kwigua aina roakai akaya kuthabungi kukua nkoro yutuku muthikira na kendera kuthikire ba madaktari bakumwira na irio beba kuba gutaro barie. Nki reportera Weru TV kuma tauni ya Kiru gisone kebori Mbeta mawira kerigia boya mawira nene kuma Nteto no tukinya muthi wa Nteto chauro the mugucogere nkatho no tubo kuthobatana rita na udi tuwatane rotero rongro studio kire mubango yo aro siasa on beto MUTEMBEI Edward mwana to mathithi ukari Purity Richard.